നമസ്കാരം. 2023 ഒക്ടോബറിൽ ഗാസയിൽ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഹൂതി വിമതർ ഹമാസ് ഭീകരരെ സഹായിക്കാനായി മിസൈലും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഇസ്രായേലിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുന്ന സാഹചര്യമാണിപ്പോഴും. ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹമാസ് നടത്തുന്ന ക്രൂരതകൾക്ക് ഇസ്രായേൽ ശക്തമായി തന്നെ തിരിച്ചടിക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇതിനിടയിൽ ഹമാസ് നടത്തുന്ന ക്രൂരതകൾ തെളിവ് സഹിതം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2023 ഒക്ടോബർ 7 ആക്രമണത്തിൽ തടവിലാക്കിയ 19-കാരിയായ ഇസ്രായേലി സൈനികയുടെ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹമാസ്. ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേനയിലെ സൈനിക ലിറി അൽബാഗിന്റെ വീഡിയോ ആണ് പുറത്തുവന്നത്. 3.5 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോയിൽ താൻ ഹമാസ് ഭീകരരുടെ തടവിലായിട്ട് 450 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുന്നുവെന്നും ജീവിതം അവസാനിച്ചെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയെന്നും പെൺകുട്ടി കരച്ചിലടക്കി പറയുന്നു. ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം. חוגג את הסילבסטר, ואנחנו מתחילים פה שנה חשוכה, שנה של בדידות. אנחנו לא בסדר העדיפויות של הממשלה שלנו ושל הצבא שלנו. כבר העולם התחיל לשכוח אותנו, כבר לעולם לא אכפת מאיתנו. אמא, אבא, רוני, שי, גיא, ניר, שאר המשפחה והחברים, אני אוהבת אתכם כל כך ומתגעגעת עד אין סוף. היינו ונותרנו עם אחת פצוע קשה, וכל זה בגלל המרדף המטורף של הצבא. אנחנו בסיוט מזעזע, אנחנו יודעים שהחיים שלנו תלויים בזה, אם הצבא יגיע לאזור שלנו או לא. אני שואלת אתכם, ממשלת ישראל, אם היה פה מישהו מהיקירים שלכם, מהאהובים שלכם, מלחמה הייתה נמשכת עד עכשיו? אני באמת שואלת אתכם, הייתם הורגים אותנו? שר הביטחון, אתה מכיר את אבא שלי. תסתכל לו בעיניים ותגיד לו שלא מגיע לו ולאמא שלי. לחבק את הבת שלהם. תסתכל עליהם ותגיד להם את זה. כי אין לך אומץ. אני יודעת שאין לך אומץ. אחרי שראיתי את המוות שלי בעיניים. ומה שקרה עם החבר שלי. הבנתי שהחיים שלי לא מספיק חשובים. הבנתי שאנחנו משחק בשבילכם. הבנתי שזה פשוט אתם משחקים לנו בגורל. ואתם בטח ובטח שלא תצליחו להוציא אותנו בחיים בפעילות מבצעית. זה לא יעבוד, אתם יודעים שזה לא יעבוד. זה משוגע וזה לא נורמלי שאתם חושבים שזה יצליח לכם. זה מרדף מטורף, זה לא נורמלי מה שאתם מעבירים אותנו פה. אנחנו חווים הפגזות יומיומיות. אתם יודעים איך זה להיות במקום שמפגיזים אותו בלי ממד? אני רוצה שאם חס וחלילה יקרה לי משהו, תזכרו אותי, תזכרו את השם שלי, תזכרו את הסרטון הזה, שיהיה רשום על הקבר, שזה הכל בגלל הממשלה ובגלל הצבא, שהם אשמים לזה, שהם אשמים למוות, ושהאדם שלי על הידיים שלהם, המשפחה שלי. תעשו הכל, תרידו את המדינה. തടവിലാക്കപ്പെട്ടവരെ ഇസ്രായേലി ഭരണകൂടം മറന്നിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വെറും 19 വയസ്സ് മാത്രമാണുള്ളത്. ഇനി മുന്നിൽ വലിയൊരു ജീവിതമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം അവസാനിച്ച പോലെ തോന്നുന്നുവെന്നാണ് ഹീബ്രു ഭാഷയിലുള്ള വീഡിയോയിൽ പെൺകുട്ടി പറയുന്നത്. 2023 ഒക്ടോബർ 7 ഹമാസ് ഭീകരർ ഇസ്രായേലിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയപ്പോൾ ഗാസ അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള നഹൻ ഓസ് സൈനിക താവളത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ലിറി അൽബാഗ്. ഭീകരരുടെ ആക്രമണത്തിൽ 15 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അവളെയും മറ്റ് 6 പേരെയും സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഹമാസ് ബന്ദികളാക്കിയ 6 നിരീക്ഷണ സൈനികരിൽ ഒരാളെ പിന്നീട് രക്ഷപ്പെടുത്തി. മറ്റൊരാളെ തടവിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ലിറി അൽബാഗും മറ്റ് 4 പേരും ഇപ്പോഴും തടവിൽ കഴിയുകയാണ്. പുറത്തുവന്ന മകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഹൃദയഭേദകമാണെന്ന് ലിറിയുടെ കുടുംബം പ്രതികരിച്ചു. വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന മകളെയല്ല, അവൾ മാനസികമായി തകർന്നിരിക്കുന്നു.
ലിറിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ എക്സിൽ പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. മകളുടെ സുരക്ഷിതമായ മോചനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനോട് അവർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. എന്തായാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാവുകയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ TV. Powered by Jyotis. Realizing your dream home. Our ongoing luxury apartments projects are Crown near Karivattam, The Square near UST Global, White Manor near Achigal Ambalatra, and Evergreens Luxury Villas near Tirumala. Call 90482 55599. Jyotis Building Promoters Private Limited, Thiruvananthapuram.